Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nokat kanalına katılacağım. Bugün günü biz Oş oblası Özgün rayonunun Uzdaki ayırına geldik. 1985 yılı ballardan birleştik. Oyun oldu. Şol yerden malumat alırız. Bizden alsaya like bas, komentar yazıp hurmatlı anda kettik. Başlar gelsenizler. İki demiyor, bir demiyor. Birden Alper rayonundan. Cırovaşçılar. Karasu, Alay, Nokat. Жақсы өткөргөнгө аракет кылайлы. Бул биздин максатыбыз, чогулган максатыбыз биринчи эртеңки Кыргызстандын ичинде болуп аткан иш-чараларга, областын ичинде Ош обласы өзүбүз ынтымакка келиш максатында ушул иш-чараны Карасу району баштап берген да. Ошондон бери кийин мына Нокат өткөрдү. Мына насип кылып биз өзгөнү алдык, өзгөнү өткөрүп бардыгыбыз биздин максат команданы түптөш да. Ынтымакта бололу бардыгыбыз. Азыр бул жерде райондун ичинде өзүбүзгө өзүбүз ат салышабыз, бирок ошонун ичинен тандалып командалар чыгат да. Эртең Жалал Абадта боло турган иш-чарага жакшы команда болуп баруу максатында болгон да бул иш-чара. Бүгүн судья кандай деп чечим чыгарганын көрсөтөлү. Сиздерден суранычы ушул жакшы оюн көрсөтүп, сыйыбызды көрүп кетиңиздерди каалайм. Рахмат силерге. Достор, коноктор, куш келипсиздер. Ушул бүгүнкү иш-чараны ынтымакта, биримдикте, достукта өткөрөлү. Ийгилик достор. Урматтуу достор, мына группадан, тайпадан аябай көптөгөн сөздөр болуп атты. Мына Жорабашев жогоруда өзүнүн аймагы боюнча Нурбек сүйлөп кетти. Мына Рустам Мырзеке, Өрөөнүн Жорабашысы. Кыскасын айтканда, куш келипсиздер туугандар. Анда эмесе бүгүнкү өзгөндө катардагы 1985 жылы туулган достордун ынтымак, достук турниринде кош келипсиздер деп бүгүнкү турнирди ачык деп жарыялаймын. Кара эмесе Кандай бир суроолор болсо бүт баарын ошого кайрылып өзүңүздөрдүн командаңыздан кимдер ойнойт жаздыра бериңиздер. Анда эмесе оюндар кайсы жерде болот, Рустам айтып кетсин. Assalamu alaikum bir жолу. Футбол эки стадиондо болот, бирөө бул жерде, бир поляда. Бирөө стадиондо жакын эле 500 метр жерде. Волейбол бирөө бул жерде, кийинки мененики 200 метр нарыракта. Бул жерде бирөө кол күрөш, турник 100 метр ушул жерде болот. Киря. Адрес ушул жерде. Анан күрөштүкү нарыракта болот, ал да 1 километр нарыракта. Ар бир спорттун балдары бар, ошо өздөрү карайт. Мына алыстан келген райондун өкүлдөрү бир сыра сөз берип кетели. Калуу тилеп өзүңөрдүн кандай ой максатта келгениңерди бир сыра айтып кетиңиздер. Assalamu alaikum урматтуу жамаат, 85-тер достор. Биздин Нокат Жорабаш өзү бакыт деген бала эле. Азыр кечиги өзүнө сөз берели. Бүгүн не дейбиз ушул өзгөн досторго чоң рахмат. Ушинтип баардын башын бириктирип ушул жерде бүгүнкү кечени баштап атасыңар. Достук, денсаулык чыңдоо, биримдик кечесин баардыгыңарга ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай күлүп жайнаган эмеде жүрө берели, да, маанайда.
Көзөтасыңар достор, силерге Алла разы болсун. Барыңыздарга ийгилик келген командаларга күчтүк берсин, ынтымактуу. Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar. Bosh oblasini izlamoqchilar. Bizdagi Orol zalimiz. Jamoasi bo'ldi. Buni kelib turadi. O'sha gollarga egilib bor komandalarda yaxshi javob qilganlar o'yinga o'tganlar, boshqa o'yin yaxshi o'tkazadi. O'zbek rayon 85 rahmat uchun chaqiriq so'ramoqda. Kelib kelganingizga Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Murzaqa xush kelibsizlar. Anam bir ayta turgan narsa bor do'stlar. Murzakidan atayin çay içtirganmiz abetga. Abetga aljaq qoran murza qoranib qiynalma yo'q. O'yin o'g'in yerlarga xudo qolsa abetni jetkirib, abet shu yerda bo'ladi. Adam qizalat bo'ladi. Alloh razı olsun. Abetga aşıqlar, ha. O'yin o'g'in yerlarga olib borib, o'sha yerga chaqirib, o'sha yerdan chiqib, badaraz konteyner, nampan bor deb bayar yigitlar. Ana abet izlab, ular olmay yo'q. Қазақстандан ham достар келген екен bir komanda oldu. Şu dostlarga da ilgili olan Bişkek'ten ham şunday oyunlara gelip tursa dostlar. İlgili o'sha Қазақстан. Muna Moqat rayonunun 85'leri. Moqat. 1985 yıl ballar Moqat'ın balları bunu. İşine ilgili. Kudayım birinci versin. Muna uca Cida. Özgön muna, Özgön. 1985'ler. Hurmatlı Moqat Xabar 24 kanalının katılışçıları. Bugün biz Özgön şahri Qaraqulca ayılının 1985'lerinin oblastық мелдеш болып жатады. Шол жерде маалымат алып береміз. Бізден алсаны топқа санаулы минуттан кейін башталады. Иншаллах дуа қылып тұрыңыздар, жана лайк басыңыздар. Башталғаннан да тартабыз. Я баштан айтып қойған. Урматтуу туугандар, Ноқат Қарақулжа ойнап атады. Ноқат 2 Қарақулжа 2 башталады. Свет күйіп қалса керек. Ноқат өді, Қарақулжа пас мұна. Ноқат Қарақулжа ойнап атады. Судья. Келіп қалыңыз. Ассаламу алейкум. Барыңыздар, майрамыңыздармен. Эми футбол эрежесин 2 судья карайбыз. Жанакы фолдорду, отворот, линияларды 5 турганда свисток менен, эреже менен главный урушпай, талашпай, бири-бирибизди сыйлашып, биз да пендебиз, каташып кетсе, биз да кечириңиздер. Көргөндү токтотобуз. Көрбөй калсак эми өзүр. Так. Учурашабыз. Ноқаттан Қарақулжаға салам. Қарақулжадан Ноқатқа салам. Onu bekitmeyle, bundaydı, baştaydı. Ережесін. Қарап қалса жақсы. Уақыт менде. Уже башталды ма Қарақулжа Ноқат? 10. Так. Башталды уже Қарақулжа Ноқат. Versen. Birnöl. Noqat Ноқат 1-0 oldu şey. Қараңыздар.
Gol. Hurmatli nokat 2-0 bo'ldi mana. Üç nol. Hurmatli nokat qarjimot o'tgan nokat olishlar. Mana Qoraqo'ljaga nokatlar 10-0 bilan oldi o'tadi hozir nokat komandasi. Nokat komandasiga egilib qolamiz. Qoraqo'lja 0. Nokat 10-0 bo'ldi. Hurmatli nokat qarjimot o'tgan nokat olishlar. Shuni biz ko'rsatib oyoqladik. Sog'-salomat bo'linglar. Ko'rishga tinch bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Da'vo ulansiz chiqib, xudo xolasa.